Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Danas smo tu sa jednomesečnim Boruto Koipom i dodati ćemo se teme o samom umiranju unutar istoimenog serijala. Same smrti su vremenom postale izuzetno bitne za Naruto serijal. To će se vremenom preneti i na Boruto serijal, s tim da se u prvom delu ništa nije desilo wow što se tiče tog umiranja. Mislim, pričam prvenstveno za mangu, tako da verovatno posle tog timeskipa dobijate masakr. Sada, ko će umreti, to bi ono bilo bukvalno nagađanje, ali razlozi zbog čega će se to desiti jesu ono očigledni, kao što su razvijanje samog Boruto lika gde on gubi sve, od Satsuki napad, glavni likovi i njihove nove moći i na kraju krajeva dalji razvoj priče. Ok, krećemo od početka, iako se tu nema šta mnogo reći, u fazonu Boruto gubi sve, to je razvijanje samog lika, gde jednostavno od početka se forsira ta priča da je sudbina Boruta izuzetno teška jer će vremenom izgubiti sve, porodicu, prijatelje i tako dalje, gde jednostavno te smrti će uticati direktno na njegov karakterni razvoj i gurnuti ga do krajnjih granica. Sljedeće je napad od Satsukija, u fazonu, bukvalno u prevodu, invazija vanzemaljaca. Sad, dobar fazon je taj što su ovi vanzemaljci bukvalno među najjačim unutar ovog sveta i lako mogu ubiti ove slabe karaktere. To je dobro došlo kreatoru jer jednostavno dosta likova je preneo iz Naruta u Boruto, a jednostavno većina tih likova nema neku bitnu ulogu, pa će moći da ih bukvalno obriše i da kaže da je jednostavno imao razlog, to jest kao štitili su selo. Tako da jednostavno razumete o čemu vam pričam. Došli smo do dela da jednostavno pričamo o samom power upu kod main likova. Znate i sami da su uglavnom te najjače moći u Naruto i Boruto svetu nekako prenosive, baš zbog toga je kreator od početka stavio nišan na čelo Sasukeju i Narutu. Zašto? Jer jednostavno obojica to posjeduju. Sasuke ima te oči, dok sa druge strane Naruto ima Kuramu. I eventualna smrt bi značila da bi neki drugi karakter naglo ojačao, jer bi oni jednostavno preneli moć. Tako da u suštini mislim da sam Boruto neće imati puno benefita od toga. Zašto? Jer je on već prejak, mislim ne treba mu nijedna nova moć, učinilo bi ga baš nekako dosadnim, jer bi bio toliko prejak da bi bio nezanimljiv. Baš zbog toga mislim da će recimo neki drugi lik dobiti tu prenesenu moć, jednostavno možda će to biti Kawaki, Mitsuki, Sarada, Himawari, ko zna, ali jednostavno mislim da Boruto serijal neće baš dozvoliti da imate ono isključivo 2 do 3 lika koja konstantno napreduju što tiče snage, a da ostali tapkaju u mestu. Znate i sami da unutar svakog anime serijala imate te smrti koje su jednostavno bitne za dalji razvoj priče. Jednostavno neke se dese da bi se desilo nešto veće, to jest da budu setup za nešto veće i tako dalje. U suštini nije ni bitno, razumeli ste. Sada, za Boruto je nekako teško predvidjeti ko će zapravo umreti, jer imate mnogo karaktera novih i još imate mnogo karaktera starih koji su preneti iz Naruta. Tako da svako od njih jednostavno može umreti u samom nastavku. Ali recimo neki moji favoriti jesu upravo Shikamaru, Hinata i Kakashi. Što se tiče samog Shikamarua, jednostavno znate i sami da je vremenom postao desna ruka samom Narutu, tako da ona stara dobra. Kad vas neko napadne, prvo će probati da vam odseče ruke, tako da baš zbog toga mislim da sam Shikamaru neće puno proživjeti u nastavku. Drugi lik je ta Hinata, za koju nekako ne mogu reći da ima neku bitnu ulogu, to jest bitniju od te da razvije samog Boruta kao karaktera i jednostavno da mu možda pozajmi ili da nešto ako eventualno umre. Tako da u suštini na kraju imamo tog Kakashija koji je na neki način na silu unutar ovog serijala, ne znam stvarno njegovu ulogu, osim te moguće da u fazonu ako Naruto umre, on preuzme, to jest da bude glavni kao ono trenutni Hokage, jer kao ima i snagu, ima i tu mudrost, osim toga ne vidim razlog njegovog postojanja unutar Boruto sveta. Za 10-ak dana vam izlazi novi chapter i u toku je borba između Ishiki od Satsukija i Naruta i Sasukeja zajedno sa Borutom. Sada verovatno ćemo već vidjeti naznake da li će neko od njih dvojice umreti, ali postoji mogućnost i da neće jer sa njima je Boruto, a kad se protagonista nađe u toj timskoj borbi, uglavnom svi budu srećni i zadovoljni jer nekako pobede 10 puta jačeg lika od sebe. Tako da, u suštini ostaje nam samo da čekamo i da vidimo. Vi možete slobodno mi pišete u komentarima šta mislite ko će umreti u nastavku i da li će sama borba protiv invazije od Satsukija biti sve zanimljivija u nastavku. A mi se također vidimo u nekom sljedećem videu. Do tada, veliki pozdrav! I'm right here,
by your side, here as close as I can be.